Di ste igrači, ovdje Slot Player, a danas imam jednu ekskluzivu. Ono ko kad se Andrija Jarak javi sa terena, tako vam i ja danas donosim malo dobri vijesti. Jer se sjećate od prije 2 tjedna što sam napravio recenziju one prve Book of Ra, danas poznate kao Classic. Dakle, to je bila prva igra u toj plodonosnoj seriji, a danas ću vam ispričati o najnovijoj Book of Ra igri. Taman friško izašla ispod čekića, pa zahvaljujem admiralu koji mi je dao na probu i prije nego li su je postavili online. Tako da sam i ja odlučio biti fair prema njima, pa ćemo postaviti ovaj isti video i na njihov kanal. Dakle, tu pričamo o Cash Connection Book of Ra. Ja sam prije jedno mjesec dva već napravio recenziju druge legendarne igre na Cash Connection način. To je bila Cash Connection Charming Lady. Tamo sam izgovorio sljedeću rečenicu, samo da se pohvalim kako sam bio čista baba Vanga. Dakle, rekao sam sljedeće. Očekujem da Admiral poveže još koju igru Cash Connection, jer je uvijek dobro imati opciju sa progresivnim jackpotom koji nema gornjeg limita, znači ko zna do koliko može narast dok ga neko ne skine. I tako, evo, nakon Charming Lady i Sizzling Hota i najbolje igre svih vremena u Cash Connection kolekciji. Upecali našeg istraživača u to pa da vidimo kako je to ispalo. Ovo što slijedi je recenzija Cash Connection Book of Ra. Dakle, igra se igra na standardnom polju od 5x3. Svi poznati likovi i simboli iz Book of Ra su prisutni i ovdje. Jedino što se promijenilo je pozadina sa brdom zlatnika i ova 4 jackpota u gornjem dijelu ekrana. Ta 4 jackpota su razlog zašto se ovo zove Cash Connection serija. To ćemo malo vidjeti poslije kako se to skida, a ajmo sad malo pogledati pravila. Znači, tu nam najprije po običaju nabroji koliko šta plaća, pa nam objasni kako se pokreće bonus, za koji kao što vidite treba skupiti najmanje 6 komada knjiga. Tu se bonus zove Lock and Spin značajka, a i o njemu ćemo malo kasnije. Ajmo mi najprije pogledati šta kaže koliki je povrat igraču. Evo ga ovdje, dobrih 95%, što je dosad bio neki standard na online slot igrama. Onda tu malo priča o Lock and Spin bonusu, ali ovaj ovdje postotak je super jako značajno bitan za čitavu igru. Dakle, tu kaže da se 0,95% svakog uloga prenosi u jackpotove, najvjerovatnije u samo ova dva, Major i Grand, jer oni stalno rastu. To što oni rastu znači da još neko igra igru u isto vrijeme i ako on recimo odigra ulog od 10 kuna, jackpoti će se povećati za 9,5 lipa. Tu još piše da nema gornjeg limita jackpota, znači može rast sve dok ga neko ne skine. To vam je, društvo moje, primjer klasičnih i najboljih kazino igri. Dakle, svako se učipi pomalo, a neki srećkovi će dignuti dobru paru na kraju. Najvjerojatnije neki koji igra prvi puta, ali dobro, šta sad, svi znamo da postoji početnička sreća. Od ovih pravila još je dobro zapamtiti da se jackpot resetira na 2,5 ili 15.000 kad ga neko skine. Tu činjenicu ćemo isto spomenuti malo kasnije. Ajmo reći koju riječ o duplanju. Dakle, kao na svim pravim klasicima, tako se i na ovoj verziji može duplati. Ko je već gledao moje recenzije zna da volim duplanje sitnih iznosa, prvenstveno zbog toga jer bi to trebala biti čista 50-50 oklada, bez ikakve prednosti kuće. A to je najlakše provjeriti tu informacijama. Dakle, ako igra ne da duplati više od nekog određenog iznosa ili od nekoliko puta, onda to znači da kuća nema nikakve prednosti, nego im duplanje služi čisto u promotivne svrhe. A kao što vidimo, ovdje se može duplati maksimalno 5 puta do najvećeg uloga od 500 kuna. Ali duplanje zahtjeva izuzetan psihički i fizički napor, jer treba klikati svaki put nakon dobitka. Ne da se to baš svima jer nije lagano, pa onda dobro da postoji opcija da se duplanje isključi. Evo ovako. Regularna igra je po običaju ok, može se tu i tamo složiti neka kombinacija koja vas treba držati u igri, kao recimo ova ovdje od 100 puta ulog. Nije to loše, ali ono od čega meni skače srce je ova muzika kana kad se složi takav dobitak. Slušaj sada. Ja bih rekao da je Sovej Novomatic, odnosno GreenTube, napravio pun pogodak. Vidi se da je ovo u biti igra nove tehnologije koja se pretvara da je stara dobra knjiga. Kao što smo rekli, da bi se ušlo u bonus treba skupiti najmanje 6 knjiga bilo gdje na ekranu. Bonus je ono po čemu se ova verzija najviše razlikuje od ostalih knjiga. Dakle, tu nema specijalnih simbola pa se oni onda šire na ostatak kotača. Siguran sam da će najžešći fanovi to najviše zamjeriti ovoj verziji, ali ako hoćete igrati običnu knjigu sa dodatnim progresivnim jackpotima, onda možete igrati onu verziju Mystic Fortunes, koja nudi upravo to. Ovdje se igra skupljanje knjiga simbola, jer je to način na koji funkcioniraju Cash Connection igre. Tako da zato ja kažem da ovo nije knjiga, ovo je čitava knjižara.
Dakle, bonus počinje sa onih najmanje 6 knjiga u pozicijama na koje su pale. Bonus traje najmanje 3 vrtnje, što zvuči kratko, ali se vraća opet natrag na 3 čim se skupi još jedna dodatna knjiga. Svaka knjiga nosi neku vrijednost od 1 do 100 puta ulog, ili umjesto tog jedan od manjih jackpota, mini, minor ili major. Tako, ako recimo skupite jednu knjigu na kojoj piše major, onda ste osvojili ovaj ovdje nimalo loš jackpot. A za skinuti ovaj grand, onda treba skupiti čitavu knjižaru, to je svih 15 knjiga na čitavom ekranu, to jest na baš svakoj poziciji. Naravno da i nije da se to dešava svaki dan, ali pazi sad na koliko je narastao jackpot na Cash Connectionu. Na preko 146.000 kuna. Za društvo u regiji to je skoro 20.000 eura i ja odgovorno tvrdim da je to jackpot za koji se trenutno najviše isplati igrati. Stvar je u tome što se taj grand može skinuti na Cash Connectionu sa minimalnim ulogom od 1,5, to je 20 eurocenti. A to onda znači da je to jackpot od 97.000 puta ulog, što nema ma baš niti jedna online igra. Ja sam čuo za 50.000 puta ulog recimo na Money Trainu 2, ali za 97.000 puta nisam čuo. A ne samo da postoji šansa za jackpot od 97.000 puta ulog, nego je Admiral ovo rođendanski mjesec. Ima već 2 godine da su online. A pošto im je rođendanski mjesec, odlučili ljudi podijeliti masu para, besplatnih vrtnji i poklona. Evo vidi ovo, 244.000 kuna u turnirima i igrama tjedna, 200.000 besplatnih vrtnji, PlayStatione, televizije, da ne spominjem mobitele, tablete i smartwatcheve. Po meni skroz poludili ljudi, rekao sam ja da će ući u minus tako, ali me neće slušati nego navalili dijelu. Šta im ja mogu, nisu moje pare. Društvo, ako igrate, onda igrajte pomalo i samo sa novcima koji se možete priuštiti da izgubite. Ako već igrate, onda igrajte tamo gdje vam sekunda može uljepšati život, kao recimo na Cash Connectionu kod Admirala. Vidimo se sljedeće subote, vama želim puno uspjeha i malo živciranja, a Admiralu želim da nekom plate taj grand jackpot na Cash Connectionu baš na rođendan tako da podijele i te desetke tisuća kuna kad već dijele šakom i kapom. To je to za danas, pozdrav slot playera, pamet u glavu i pomalo.